Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa April ni som le pakwa sang ni som ni pan ni ani a tun tuma hian Russia le Ukraine chung chang thu thar sang sang kan ngai thadona heng thu thar kan ngai thak tur te hi April ni som le pariat zanlaya kan lak khom le kan buat sai ani British intelligence ta chuan Ukraine indona hian April ni som pakon nulama chuan nuclear war thleng mai thei ani to ti in report an peta Russia chuan US hi Ukraine ne na ral thuam peto lo turin avau to ani kha Moscow chuan India po Indo pui pathum na achuak ani chuan Russia lam tang tura an ngai ti an ril to ani heti lai hian India Defense Minister Rajnath Singh US jin chuan India minti chiat tuma min beitu an omani chuan engram po engpol po India hian azu alawang ti ina soi mizo te hi kanin ti Indian lo khop maya vai ho nen kan culture le eile in thleng hian in anna kan nei lo em mai boka a om na lai po atam viau mai chuti rual chuan India rama om kan ni miawa wangin kan du emo du lo emo viral rel na nuai om kan ni miawa Russia le Ukraine indona kara po India din mun hi kan ta na poimo ber chu ani ve tlat chi ani soito angin mizo te hian vai hi kan ngai sang lo tlang puya ma se vai thuak that zia ero kan threvek inarin om Russia Ukraine buaina po India chuan oka achua du mi alawa US NATO lamemo Russia lam tan po hanti vak ngai na a om lo ve tlata chuti rual chuan ramdangin min zuam viau na tur laka ero kan in ven angaya Rajnath Singh po aron tong chuak ve ta ni inalang tin India hian nuclear kan nei ve miawa atop khoka chuan han hlau em tur India tan hian a om vak bik lo North Korea lalpa Kim Jong Un pon nuclear ane miawa wangin US po avau cham chia US pon eng ti vakin antingam bik lo chu ni hi India po hi indona tak tak total wara chuan engram tan ma han nu thuri zuam ngot chi chu kan ni bik lo achan chu soito angin nuclear kan nei miawa Ukraine po hian nuclear khalo la nei ngat sela chuan Russia hian tunang ngot hi chuan atingam don lo ti hi achiang rengani kan peng thuita Russian Indo longlian Moskva Ukraine sipaiten Snake Island Black Sea muna Neptune missile manga anka chiat nu khan Russian State TV chuan khovel Indo pui Global War World War 3 kan ma chon tranta ti ina puanga ram pani te in run na wanga khovel ram sang sangin harsat na kan ma chon mek lain khovela nuclear ral thuam nei tam ber Russia chuan State TV kaltlangin khovelin Indo pui pathum na ama chon tranta tia apuang hi khovel riata chak takina dar ngala khovel ram then khat chu an ral khel ngal hle a ral khel dar khong ri po an la om zui ngal mai arin ombok he Russian Indo longlian an ka chiat hi khovela thil thleng zen zen lo ani a ngai ven a hlo zui hle a khovel ram dang te po he thom an riata tanga an ral thuam nei chelek mai theitura in pu acha te po an om arin om heti lai hian khovel ram sang sang nuclear kolmek tele an kol zat te new sang sanga tlang zar ani a keini pon chiang takin kan soi to kha Russia chuan hetia an longlian ka chiat sak ani atang hian Ukraine khopui then khat chu za ngai na tel mi lavin an suwa samngal thuan puang zui bok ani hetiang hian Russia hian nuclear hi soiri fo ma se ahman ngam tak tak ero ringlem lo anom ve nuk thawa han mangchi asela chuan khovel hian an doron ngei dona China ngei po hi Russia lama atang zelang ti hi soi thei ani chuang lo achan chu khovel ram tam zok doron tur lama hian atran zel du hi arin om vak lo khovel hian zol pui ram chu an nei vek maya chuti rual chuan ma ni po chiat vek pha tur khopa miram ta na lo tran ve ringot hi chu tunlai khovela turam ma hian
andu in arin chi alawani heyaro ngai dan pakhat ve mai ani ti ria ilangina tha ome Ukrainian President Volodymyr Zelensky po a har chuak ve tran don ta ani mel le CNN Jack Tapper interview a Western ho hirin tlak anni lo zia asoi ve tatlat mai khovel ram hruai tulian ten Holocaust ang thil rap thak kha athleng to lawang ti in Holocaust Memorial Day den chenin kumtin thuan soya crime against humanity athleng to lawang anti chu bur chekhon rik ang chawani athleng to lawang ti in tai pong zor khopon aw ma se omzia omlo khovel hi karing to lo Ukrainian kan tormek en hian ram then khat hruai tu te hirin tlak an ni lo kan ram then om te ngei point min run duwa document hi karing lo Budapest memorandum te po a om KI nin khachiang zokang katan chuan lekha hlom khat ve mai ani ti hian partner support ral thuam min pe a poisa le adang mangin Russia dolet na turin min puya democracy emo in biak na manga buaina chin fel ti te hi engma ani lo kan rin tur tak om chun chu keima ni mi le sa te chawan ni Ukraine Armed Forces te chuan ramdangin min pui dawn emo kan ti a ma se tongkam chawani ataka chet chu a om lo heti hian chuti chuan ti in an soi zuta ma se heng soi tu te zong hian huai sen na an nei vek lo ti in khothang ho nep zia le arin lo zia asoi chuak ani heti lai hian Ukraine chuan question air pe to sa European Union an the lut ta a step khatin member ni na an nai le ta ani Russia hian European Union an zom hi an du lo le a ma se ma an la zel chu ania Zelensky hi panamai ani lo zia le a huai sen zia alang chiang tul mai ni som paruk thali sang ni som ni pani inrin ni khan Russian Major General Vladimir Flovov 8th Army Deputy Commander Ukraine Indona thi chu St Petersburg thlan muala vuilia mani ti in Russian News Agency TASS chuan a puang St Petersburg Governor Alexander Beklov chuan General Flovov hi Ukraine khochak lam Donbassa raldo tu ani ti in asoya abak asoi zom lo ani hi Russia in Ukraine arun na a Russian general thi pariat na ani a Russia sipai officer Colonel Chinchung lam thi sompalina ani atam berte hi Georgia le Syria Russia raldo mi war veteran ani a Russia in heti zai mai officer tha an lo wang hian Russia chuan raldo na konga atuar nge yang ti arin omani Russian Black Sea Fleet jingami Moskva Ukraine sipai ten an ka pilta ka long sipai dam chuak za aya tamma thalak chu Russia in an ron tar langa sipai zanga layan ni a heti za chop an ron tar lang hi abak zong an thingei ni inalang an commander thi ni a soipo alang tellawa a thingei ani mel hle ani hethila hian thu atam hle a Russia chuan kang mei chuak awang ani an tia an sipai ta po tu ma thi omlo angin an soi ve tlata Ukraine lam chuan an ka pil sak ani thu le long sipai ta po an thi vek thu an soi ve thunga Russia lamin long sipai dam ho an tarlan po hi fin fiana a om chuang lawa an lem chan nia soi anom ba ka an chet zui dana tangin Ukraine lam thu soi hi adik zok ni in mitam tak chuan an ngai ani Moskva hi USSR ke chiat ma a Ukraine chimlama Mykolaiv asiam kumsang khazakwa somsari pakwa amman tran ania atira aming chu Slava Glory ti na ania USSR ke dar nuwa aming hithak ni in Moskva antita ani Cold War lai khan Slava hian nuclear ral thuam apurtel thina Crimea Indona kumsang ni sompalia po khan reilo te atela Georgia Indona po khan trangkai takahman ani Moskva Indolong pilhi kumsang khazakwa somli pakhata German dive bomberin Russia Indolong longcholna anti chiat nuwa Russia Indolong pille zinga lian ber ani Ukraine chuan G7 ramte chu US dollar
tluk le dingon somnga a tranpui turin angena hei hi tharuk lo om le turata na indo sen so phuruk na atana apung omlova pek tur nge ti ngai tu Amerikani Ukraine President Economic Advisor Ole Ustenko chuan an dil na hingun taka ngai tu Amerikani thu National Television kaltlangin pathian di khana soyani President Volodymyr Zelensky chuan CNN interviewa Ukrainian rambung chete po tuma pek kan tumlo atul chuan kumsom indo po kanin huam Donbas inchu na hi apoimo na tam tak a om indo na kalphung zong zong asoi dang lam vek thei ma se in biak na manga boina hi chin fel thei a thaber ti in asoyani soifo to angin Russia hian Ukraine arun chana NATO azom adu lo wang ti fo ma se hei ringot hi arun chan ani lo ti ache dana alang zela Zelensky an Russia hian an sipai nuk kir se tharum thona ban san se NATO zom lo po kan poiti lo ati po in Russia hi ain nuk kir du chuang lawa hei hian Russia in Ukraine arun chan chu aram hi op adu wang ti ati chiang le a mi hiam te chuan an ngai ani Russia in Syria a Bashar al-Assad alalna hum himnan Aleppo a chemical amanga anne a Aleppo khopui kha hunrei tak abe nuwa anla theilowa sangni som pariat November a chemical an man nuwa ni som pathum chungin anla felta ani kha Aleppo le Mariupol khopui hi intiat velani a cholkar sari chuang Russia sipaitan hualma se anla la theilo chu ania Russia hian chemical weapon amandu mai anring hle to ani Daily Express chuan bucha a po khan chemical man nge niarin ani awangin US UK le Ukrainian intelligence ten anjir chiang mek ni in atarlang Lviv regional governor report danin Russia missile strike pangalian taktakin khopui adenga Poland atanga mail somnga lek ni in Vladimir Putin chuan strategic bomber Western Russia borua ka atirani Russia Tu-95 Bear nuclear bomber hi Kaluga region Moscow le Ukrainian border inkara athloka Ukraine ka phak rangin alew kwal velani Lviv regional governor Maxim Kozitsky chuan Russia strike wangin mi pasari anthia liaman omnol bok ati Russia hian Donetsk Kharkiv le Kiev bul military target anboma Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Russia chu Donbas chevel chu ti chiat vek tuma apu ani Eastern city of Izum lama anin kap na sahle a Port City Mariupol po Russia kuta ala om thei chuang lo ani Medvedchuk Putin a thian le mirin Ukraine opposition leader pro Russia burmai karmasa a Kiev sarkarin an manta khan President Vladimir Putin a hnena ama le Mariupol mi puile Ukrainian force te chu in thleng turin adila ma se engma channa ala omlo hepa hi Ukraine ram chunga Donbas chevela ti lo chuan Putin atan apoi mo hle a anupuin UK Prime Minister Boris Johnson le Middle East Prince pakhat te puina po alo deal na sato ani Lviv Mayor Andriy Sadovi chuan kan mel maten kan rampum anti chemeka du thlan tur kan nei chun chu bei le tani Ukraine million somli sipai kan nei alom engwang ma in launa chan tur kan nei big lo ti in Mayor hian Lviv Governor Maxim Kozitsky nen briefing an nei na asoyani Russia hian Caspian Sea atangin Lviv po abom tel ni in preliminary a report alutani Luhansk regional head Sirhi Haidan report danin Ukrainian mi pali tlan chua tum te chu Russia lamin an kap lumani Ukraine deputy prime minister Irina chuan ni na atan Russia wang bokin humanitarian corridor a theilo le ani ati Sunday zang khan Ukraine prime minister Denis Shmyhal chuan ABC this week nena Mariupol veng tu sipai te an la tlom lo kan sipai ten atop thlengin an beidona ti a Russia lamin Ukraine sipai te in petura hun tiam an siam chu azo fel to a ma se tu ma anin pelawani Ukrainian fighter te hian
tran mun an so nget tlata basement bunker po ni ma se steel plant hi Russia hian achiat vek hi andu arinom bik lova Mariupol a hian Ukraine thil thar chuale leilung hausakna a tam hle a heiwang hian Russia tan seaport apoi mobaka leilung hausakna hi nakin mahun lo tura Donbas chevel chomnan alapoi mo don chau si a Russia in Indowanga an economy tla chetur tam tak aveng theidona heiwang hian ania Azov battalion le Ukraine marine tepon annun na thapa achan chetur zoka ngai nima se anlain pek du lo chan hi Russia chuan thotan zana tangin lu le chuana an khara movement pass an siama tu tenge lut le chuak chik takin an enfel zelti pitro chuan Telegram messaging app lama chanchin hi a update ani Governor of Luhansk Sergei Gedai chuan tunkar hi hun khir tak Mariupol venghim tu te tan ani don ti in Asia kani senior US defense official chu danin Russia chuan kar masa atang khan isle South Ukraine 11 battalion tactical group antir bel le a ti hian Putin a hian 76 battalion tactical group aneita ti na ani US President Biden administration chuan Ukraine tana US dollar million somria thu ral thuam anthon jingami phurtu thlona te chuan thotan zan he thu buat saila hian Ukraine an thlenganga flight dangpo darkar somni pali chungin an thleng le don ani Lviv governor Maxim chuan Russia missile strike thotanami khan Lviv military infrastructure facilities pathum le auto mechanic shop pakhat afu ti asoyani thotan khan Putin a chuan Russian domestic economy a thu soina aneya khothangram ten Ukraine wanga Russia sangsona an hrek na chu an mani gola pet golang an ni chu an gol ngei chuan khothanga vek economy ati chia ani ti ina soi Moscow mayor Sergei Sobyanin chuan foreign company te anin khar supawangin mi nuai ni te chu na chan theidin muna anom mekani ati World Bank President David Malpass chuan World Bank le International Monetary Fund te tang kopin Ukraine sarkar ma mo zual puitran puinan US dollar billion thum pa case 8 an mu sak to ti asai nimina Russia in Lviv Ukraine Poland bul missile panga a an ka na khan naupang kum thum mi hliam jinga atela akut a hliam na sa hle a alai na tom hle ani Russia in Lviv an bom na chan ber ni alang chu khothang hoin Poland atanga Ukraine ral thuam an pek te hi Lviv hi an lak chhon na kongka berani wang ni in alanga Russia chuan we so hne na Ukraine hi ral thuam pelo turin alo warning photo a ma se an pezel thawa kar masa khan Russia embassy Washington chuan US State Department hne na ultimatum dimarsi an pehialani kha Serhiy Volina hi commander of the 36 separate Marine Brigade ni in Khovel Khiata Puantur message ron thonin kan brigade hi Rear Admiral Mikhailo Belinsky mingchoya sakni in Mariupol atangin karon bia cheu ani ti in message athona ni somnga jet chu Mariupol veng tu te hi mel ma ten bom na satak tengle silai rocketin min kap to Russia propaganda in eng ang po in soima se Mariupol chu Ukraine khopui alani reng indona na satak kan machona kan mel mate mason tu kan dang na sa le ani mase in mi puina kan mamo zel Russia sipaitan min hual veka mi pui tam tak an hrenga military bankara kan sipai chung te tam tak meichia naw pom an biru a Russia sipai te hian eile in tui in tur tak ngial po nei lovin an hrek mek ani kan sipai hliam te en kol na atana mamo medicine disinfectant le anesthesia an nei lo awangin na tua reng rengin an thia Ukrainian ho tu ten Russian and Turkish president Recep Tayyip Erdogan telin humanitarian corridor nei an rem ti a mase Russian ten an thu diam an len le silo heng naupang meichia le
mit thi ruang te suan chua an ni theinan hian khovel puina kan dila khovel politician mi te chunga leng mithil ti thei ho sa kho ruai tu te Mariupol tan in ron pen chu angai ani ti in message athon ani Russia le Ukraine te ram in chu ana sataka anin dola in China le India in kara po ram ri chung changa in rem lo na satak tun lai hian arukin aum chole meka China chuan India hena line of actual control naya petroling point sompanga somparuk sompasari te chu asan turin mani khan China foreign minister India rama local khan aron tia ma se India lam chuan an chu asan don lo thu le India ram chu nge yani thu China sarkar hi ahril ani hemi chung changa hian China lam chanchin bumi te chuan India hian in rem na ain in do athlang jok ti in thu an chua ani heti lai hian Taiwan po be tumin ma an lareng boka China le India border boina hi atopa chuan Indo na manga chin fel ngei alangai don ni inalang